Kublai pi baros ka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Leger ki ukonrat bon ki project halum garo. Penkup burom ka Trelang Society ya sanwat ki samla papau nam. Thep kerteng u aina manik sim banyak kun ya ka election hima melian. Ban Dakijinya ko belekai football tentu ka MAC ban kiar nakidrok. Tementai ne phaish ki khubor ki bakhamria. Kajing paswat state kala air election ha Meghalaya kala pen kala perdat ki snir ki snap jo ki nong lam ki badon hakalyang sensar hakaba kila play kerke ya ki babon ki project hakaleng ki constituency. Haka khatlai tarik ukala lengkot u menteri rangba u konrat ki sangma kum kala air lang thari ula her keleng ki snong ban play ya ka telong ring di ha garo badha nangta ulamare Sha selsela ban pli ki babun ki surok bala maramot bat siang rong dangshen hakini ki benai bat kita yau balala. Ula thung mau nong rim ya ka multi facility hall Manchak Integrated Village Cooperative Society ha Deng Nakpara ha Rera Para CNRD South Garo Hills District. Karchaba ulej ula kam bat kop badai tang ka sorkar MDA ka bala trekam hakini ki sanposnem hakerta jang ka Meghalaya. Ula IT ru eka rai la neka order joka sorkar Meghalaya bala penrung ya ka selsela college haka thup joka People's College haka ba ka sorkar kan bay ya ki jinglut jingsep baro. Because our honorable former minister has already briefed you on the background of this project and the importance of this project. But I would just like to give you a small brief idea about how Jal Jeevan and this implementation has gone for the state in the last 5 years. In fact, when we had taken over in 2018, there were only 4,500 houses in the rural areas which had water connection through pipe, which made up less than 0.75% of the entire household population or the households in the rural areas, which of course made us one of the worst states in the entire country. All states were at 5%, 10%, some even at 50%, and Meghalaya was way down at 0.75%. So we were at the bottom. Trelang Society rengkat bar ka Meghalaya Aid Control Society haka janme juga khatlai tarik ukala lengkon kala pendon buram ki sanut ki samla naka jylla ki balawan nam bat buram ya ka jylla Meghalaya haki jingele kai ba pher ya kete jing pen ku buram la penlong hamadan malki haka jingdan lang ka Dr. Amprin lengdo kum ka kongsan ka Project Director Meghalaya Aid Control ka Dr. B.D. Cruz rengkat UMDC kalat umkra malki ba fantin lakadong Yang gilong sem sikat day ba ban ngisngaw ba lemba kum kini kiren san jong ki kun samlahi hila banyak khana syapang kane ka jingpang kababun sin ki samla ndakren ki kme ki pa ne ki doktor ne ki we ki kanhon kim snong tenat ban sngap Bat lembah kani kajingnya lekai ke bamentakas ni baro sisni. Tolong berusul penat bangayo pengancin bentalang. Ngai kublai ya ke Aid Control Society. Kabana kapor syakapor kiwan lam ya kini kirensan na kebentak ikon samla. I project director, bat baro ki members ki badan lang hangni. Ai kublai ru ye kini ki ar konhon ka MLP bat ka Black Diamond ka bawan hakani ka lengko hakani ban rakhe kani ka lengko snem jong be bakananda ringkat bat kata ka jing rakhe jong kata ka si ka bakapang ki samna bakin yele e kani ka exhibition match ngara kitbok kitwang yeti baro ki badon hakani ka lempong nganget go blay undon berkat pi hakani ka snem ka banwan bat nganget ba kino ki jing persyang ki barit ne ki bahe na kabenta ka daw ba kumu drugs ni kinong nyelam ni de kan ai de ki kadiang ki kamon Maria penbena
haka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC ban penlong ya ka election JCM bapura hima melem u acting CM ainam manik CM ula thep kerteng filed nomination na kabanta ka ni ka election JCM bapura haka khatlai tarik u kala lengkot ya kidulur thep kerteng la soi bat pediang hakamra terekam jo secretary ka KHDC kijing JCM haka ni ka election kinlong ki menteri ki basan bat kilengdo jong ka hima empat tip kat nungut ki kertong kin mi hakilai kpo jo ki CM melem ki bakan thop ya ki kpo CM na lat kor na melem bat na maulai Padu mentah nama ba rang day tangga jing thap katang kan kut adu sgi mandi tingin sa ya ap akasni mandi kadru tarik makin ken bana pa no Nomor kota elections imelian hapenya ikut komiti ain ki rules jong kemelim singship araja nyo di eksekutif komiti kata yang ojok mentah berpenjajah kata ni nak keling cumi di bakrau kumbalai po lai putam ki bawan yang ban semran lang itu iam benda bekam mendak sini dah kecikeman keskam apa kecilan jong siam doburam ia mencari laka isi berkawai belum pensim kat ke dekam nyok na yang himam liam bujui musim pula dia nak keling cumi kum di para bakrau barok juga lai putam lai po ai jengsung kublai kerpang ya keisi kumala punishment siam doburam ia mencari doburam berkawai ke ba masyum dengan gerai bangiru kum kadawar hai pedang hun mensiam ya kada kecil penjat juga susel peniok no musim pula mentah piang mempat bu moi ka tarik bu election nanu te ya mentah sport ko mo ka hima menyam andang penyai dah mafi ko acting kata ka syong ha ka buar jong ka district council nama kuliah nama yang ala thung na ka liang jong ka executive committee jong ka district council ka syong ka monong pinang beteng syam taya sport kumkalong mentah te kan tang batan hi nomor ba uas kemudian kaan kemudian aku ongshai acting sim shall continue office until appointment of new sim kita ka keren syai kamdo ke jekren bala da u file nomination u habal e ta kamdo kita bada kata ru ni sangat distat ka MAC barkat Trelang Society kila penlong da ka jingele kai football ban pensngo tho pat ba halor ka jingma jonga jingpang AIDS haka ju ka por ban hikai ya ki samla ka jela baki don kam ban penut por haka jingele kai kilan med khnang ban lat nakani ka jingpang batriem ban basher khai ya ka jinga ko football a penlong Hamadan Malki hapedeng ka Black Diamond persha ya ka Meghalaya police team ladon ru ka jinga kop kanjat penalty ka baket ka busket ka ba 8000 tengka ya u ne ka ba job ya ka thong ka project director jaka MAC Dr. B. De Cruz kalayat hu ba nakaliang ka MAC ka ju penlong kum kini ki jingele kai bat ki festival babonjan ban pensngo tho ikinong shong shnong ka jela kumno banyada na ka jingpang yang kulia lani AIDS lakan turu iki samla ban kiar lailom laiwa na ka jingdi drop ka bala banyalam syaka jingpang AIDS One tang baka respond hado kata te next tang lagi beliau hidan hi kata ka hirang don hi kata ka jikoyo aban one test bed tip in the day tang kadang pelong pilih champion benyong campaign know your status tip dia ada dari bagi pang ti kemot kin hapan di doi ka tinggi agency kena ni ko masih stigma kadang mo hanya jelajah ni kedan ke stigma kamtam ru ndai tang ke stigma ni beriu stigma yang ke self stigmatization kala dia kidang pang ni ada diru kim kisong dan kisong ram kisong motivation yang peniki tiga tu self stigmatization kanjur awareness is pelong man kapor mo ni ham target iki na samna ni target iki limba ki sporting event ni le amtas ni then she done looking at youth festivals ni la shte conduct macam senam mo banai August ni lang ni conduct youth festival ni she conduct man kapor ni festival lang ba si ko man capture youth ya mam kam kan spread in bagan ni kan ni Jepang be so pasang man and they be the productive age mo between 15 to 49 years ke kamjur ya spread kena takadaw ni target ni youth di baru ni target ni iski nong kendong di awareness ni iski nong kendong ni makin ni road show ni pelong ning bagi ni village awareness campaign even si pelong ni nong kendong ni pelong kan
Pada kitu ki kuboy la pois ka bakut tarah du bangin dia syambiang kublei shibun.